Ka Sarkar jela kala thumuban penduk no ya ka Meghalaya State Housing Board halo ka nongrem ba omdon shu ki kam ba ki nong trei jonggate ka board ba kin trei haba kran ba kila thai khubor usumbur mitrang ba perston tensong ulong ba hadu menta ka Sarkar ka haban siu omduna ya ka siklur tam man laus nam tang na ka benta ka tulom ki nong trei klam kinu ki jingmi Nakaliang jokiru they were agreeable on that de nakadaam ta ka cabinet pun ila propose nanta ila pass law nanta ila pass finance agaba andeng ila adep nado sudom nan sabra ka cabinet begini keren mentakan wine board kita housing board ka badon manta ka ba ongno ndor kam don jam nan le isu bat kala long totally irrelevant bat kene ka juk ka pementa namar ki menhaki pon mensua kalong ka biang tenre menta pada ngopi ibreo ki kwa ban sim ka housing loan ka housing advance kamu ke komen ka ai nata ki bank ki ba kero ki a agaba ka interest teng ka balong reasonable dena ada mi semba ban le ka housing board ni kam em katu ke recovery kadang ya menta namar don di art house dem te menta kala hab ka baki jai kod agabang ila IT nakalian ka housing board na do kini ki khat ar khalai snem sa te ka recovery ka don ni ngam ong ba kalong ne recovery ka don tambah komo opi ka kevolong very slow tamangi pada nakalian joka government nakalian ngabur tambah ginyo lada nge slow kana ni masih dipersangkat balak ba ka recovery ka lock fully na kituki beneficiaries ba sim ya kada kalon sa ngam kan mau su kita deki thongmut kimbon su kita hardly ngatai po posang lai pungut hitang ketulop jong kinong trei kanum dunai matiaka roughly kanum dunai ya ka kapoi komba hakeshi benai kapoi komba emat komba pralak tingka de into hakeshi snem kan poi komba almost 1 crore laga de annually ngaban pulut kuta siklur tam siklur stem tang ya ka salary jong kinong trei Dede nak tak lau pengopi aden mengisian. Di persiang ban find out ways and means kumnu ban strengthen dia ke housing board. Dan rekomopi again ke problem ba. Kalau irrelevant, mentana ba mensua ki bank kim ai housing loan. Lai menta pada komopi teng dang la ban simbe derek ke bank. Ban ni ka sim ke housing board ama beli ke housing board rahat ko por sim ka loan. Ka sim ka loan dan ka loan ke lai ki beliau ba snaying stasiun. Dena ada ko mo pimenta naman kalalong open kung kini gijat sektor kalalong open ya baro be it private bank be it nationalized bank mo kalalong open dena ada mi show ba kanam don jumuchu ngin don ya kada housing ngajak bangapat ya housing mo ke department juna dena ada mo kini la propose kan ni tambah lo ka file kadang ya hadin nang tangin ora kabinet na mentabing sim ya karai ka bakadu na tapan wine of ya housing